uretse kuba amafaranga atunze nta n'umwe wigeze uyagira, na n'ubu ngubu biragoye ko hari uzayagira. Afite amafaranga menshi amwemera kuba umukire wa mbere nta n'uwo bahanganye, kubera yuko bamwe mu bakire bari inyuma ye. Yamaze gushyiramo ikinyuranyo cy'amafaranga menshi cyane, abantu benshi cyane baramutinya ndetse baranabimwubahira. Yicara ku meza y'ibiganiro akaganira n'abarimo Trump, isi yose asa nk'uyiyoboye. Ubutunzi n'amafaranga afite byose iyo ubishyize hamwe akize kurusha ibihugu 198 bigize isi yose. Ni ukuvuga ngo uno mugabo akize kurusha Afurika yose. Ikindi kandi wamenya kuri uno mugabo ngiye kukubwira, yagura amakipe yose y'i Burayi, yandi mukunda ndetse namwe mufana nka Manchester United, Real Madrid, FC Barcelona, Liverpool, Arsenal, Paris Saint-Germain, Chelsea, ugakomeza n'ayandi makipe yose. Nta kipe n'imwe iri mu Burayi atagura. Bivuze ngo umubare w'amafaranga yose atunze icyarimwe uyegeranyije yagura amakipe yose aherereye mu Burayi, haba yakina mu byiciro bya 4, ibya 3, ibya 2 n'ibya mbere. Ikindi kandi ayaguze ayo makipe ntabwo yaba ashiriwe, yasigarana n'ubundi miliyari 40 z'idolari. Miliyari 40 z'idolari biragoye cyane kuruzumva n'umunyafurika uyatunze. Aya mafaranga nta munyarwanda n'umwe uyatunze, uretse umukire umwe w'umunyarwanda witwa Rwayitare Alex, akaba atunze miliyari 3 z'idolari, akaba akora telefoni za Telecel, akaba arizo zamuzamuye kuri uru rwego. Undi uza hafi ni Perezida wa Repubulika His Excellence Paul Kagame utunze miliyoni 500 z'idolari. Uyu mukire ninde umeze gutya? Ninde uri the goat muri aka gakino? Ninde ufite amafaranga? Ninde uteye ubwoba kuri uru rwego? Gusa nubwo bimeze gutya, uyu nguyu arongera akabyuka mu gitondo cya kare mu museso mbere y'abandi bose akajya gushaka andi mafaranga. Elon Musk akaba ari umukire wa mbere ku isi nk'uko bidasubirwaho. Tugiye kubirebera hamwe nkwereka ibinyamakuru byabigaragaje, ibyamuvuzeho, impamvu aruba umukire wa mbere ku isi ndetse akaba n'umwe mu bayoboye abandi bose, bitewe n'uko urwego amaje kugeraho mu iterambere n'ubukungu na tekinoloji bihambaye nta wundi n'umwe wabyigezaho. Ibi byose kambigusobanurire muri ino video y'iminota mike cyane. Wibutsa ngo uteze amatwi Nderizi, iyi Neze TV Media, nimba urakoze subscribe ukadukomezanye gutyo. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 10 nibwo ikinyamakuru kivuga ku bakire gusa Forbes cyagaragaje ko rwose bidasubirwaho Elon Musk ari umukire wa mbere, aho cyaje kugaragaza yuko witwa Elon Musk atunze akayabo k'amafaranga asaga miliyari 500 z'amadolari. Ubyumvishe neza rwose, nta naho nibeshye cyangwa nkubeshye. Umukire Elon Musk w'umunyamerika akaba yujuje miliyari 500 z'idolari, akaba ari amafaranga y'abanyamerika. Elon Musk isegonda rimwe abakoreye amafaranga asaga miliyoni 1,269 y'amafaranga y'u Rwanda. Nabyo ndabisumiramo wabyumvishe neza, ku isegonda rimwe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iri segonda rimwe muri ayo cyangwa se muri ayo masegonda 10 yinjije arenga miliyoni 13, kubera yuko rwose Elon Musk buri segonda rimwe yinjiza asaga miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda n'ibihumbi 269. Ibi bigaragaza ko Elon Musk bujya kwira yinjije akayabo kasaga miliyari 109 na miliyoni 756 n'ibihumbi 769 by'amafaranga y'u Rwanda. Kugira ngo wumve uburyo Elon Musk ateyemo ndetse ateyemo n'ubwoba, ahisemo kuzajya akoresha miliyoni 1 y'idolari ku munsi, akaba ari miliyari 1 na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Elon Musk byazamutwara imyaka 1300 kugira ngo abe ari aya mafaranga yose atunze ayamaze. Ubyumvishe neza nanone kandi bikaba bishatse kuvuga ko Elon Musk buri munsi umwe aramutse akoresha miliyari 1 na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda akayarya, byazamutwara imyaka 1300, ibintu bidashoboka cyane. Bivuze ati aya mafaranga ya Elon Musk ntazigera ashiraga na gakeya, niyo haza abuzukuru be n'abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure bikongera bigatangira, nibura mu myaka 500 aya mafaranga aho kugira ngo azabe yaragabanyutse ahubwo ashobora kuzaba yarikubye inshuro zirenga 1000, akaba yazaba yarabaye nka tiriyari 80 cyangwa se 100 z'amadolari y'abanyamerika. Elon Musk kandi bimwe mu bimugira uwa mbere mu ba mbere, Elon Musk afite uruganda rwa Tesla rukora imodoka, akagira
ibigo by'ubushakashatsi byinshi cyane bitandukanye, akaba ari umwe mu bacuruzi bakomeye cyane, akaba akora amarobo yifashishwa mu rugo no mu bindi bikorwa bitandukanye. Elon Musk kandi afite n'izindi nganda zikora ibindi bikorwa byinshi cyane, haba ibyuma, haba gutunganya bimwe mu bikoresho byo mu rugo ndetse n'ibindi byose. Yarakabye impande zose ku buryo wumva ngo ni umunyenganda ufite inganda zirenga mu 100, akaba afite ama business plan menshi cyane ndetse akaba yaranubatse imiturirwa myinshi cyane. Afite inzu z'ubucuruzi zizwi nka building reconstruction finance nyinshi cyane. Ibyo byose akaba ari bimwe mu bimugira tegote muri aka gakino ko guhiga amafaranga menshi cyane. Aramutse abishaka yagura amakipe yose y'Iburayi icyarimwe nk'uko nabikubwiye, kandi akongera agasigarana miliyari 40 z'idolari. Uyu nguyu Elon Musk kandi nanone bidasubirwaho kugeza ubu ngubu, Elon Musk afite umutungo uruta umutungo mbumbe w'ibihugu 190 ku isi yaremwe. Bivuze ngo fata ibihugu 54 byo muri Afurika uteranyeho n'ibindi bihugu hafi ya byose. Ibyo bihugu byose umusaruro mbumbe wabyo urangana n'amafaranga cyangwa se umutungo wa Elon Musk atunze. Gusa ariko nk'uko nabikubwiye nanone, kandi nubwo bimeze bityo, Elon Musk kirazira kuba wamutanga ku kazi. Ahagera mbere y'abandi bose, kandi nanone nta muntu n'umwe wamutanga. Akorera amafaranga, nta n'igiciro na kimwe asubiza inyuma. Aramutse tubashyize mu mafaranga akorera tukayazana mu manyarwanda, bivuze ngo serivisi zose n'ibikorwa byose akora n'igiceri cya 50 cy'amafaranga y'u Rwanda ntiyagihereza, aragifata rwose. Akunda amafaranga ndetse kuyakura no kuyakoresha akayagundira. Yirinda kuvugwa cyane mu bikorwa birimo nk'imfashanyo n'ibindi byose, bitewe n'uko ikintu aba afokasinzeho cyane ari ukwinjiza amafaranga. Ntiyitaye kuri benshi, nta nubwo yitaye ku bibazo byabo. We target ye aba ari amafaranga, ari umutungo, ari ugukira, ndetse kandi ntago aba ashaka guhangana, kubera yuko abo bagahanganye yamaze gushyiramo intera ndende. Abantu benshi cyane bose barabyemera kandi nta n'ubishidikanyaho. Nimba ushaka kuzajya ubona amakuru nk'aya meza kandi ukumva ibyegeranyo nk'ibi biryoheye amatwi ndetse kandi birimo ubumenyi bwinshi cyane bufite icyo byakumarira mu buzima bwawe n'intego, kanda subscribe kuri Eza TV Media. Jya ukugezaho iki kiganiro nderize. Mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Ciao ciao.